Ngijabule kakhulu ukuba seHarare izolo lapha kade kubekwa khona umongameli welizwe, umongameli uMnangagwa. So we had a wonderful time, but okungidanise kakhulu ukuthi lapho sengidlala mina njengomculo ovela ngapha koBulawayo, kube lezi hlamba, kube lokujika kwamabhodlela, kwamaphepha, abantu besithi asisizwe isindebele, asisizwe isindebele, phuma sizwe isindebele. And until kwaba lesikhathi ukuthi ngithi no, into le isisiya phambili kakhulu, kahle ngikhulume nabantu, ngakhuluma nabantu, ngiyabatshela abantu ukuthi khona lokho elikwenzayo kubi, asonto right, because abantu beZimbabwe kumele ukwazi ukuthi kulabantu aba-different, kulama tribes are-different, kulaMandebele, kulaMakhalanga, kulaMashona, kula wonke umuntu. Why lisenza so? Kumele libe lenhlonipho, kumele abantu behloniphe. So this is what I told them, and at the end of the day bangani bayazwisisa, then sabachaya ingoma yathi sayicina. But ekungidanisayo ukuthi eZimbabwe izinto ezinjengazo lezo ama-politicians aku-address abakhulumi ngakho, whereas yinto ebulala ilizwe, edivide abantu kakhulu. And kungani asocala ukuthi umuntu mayetsho njalo kunjalo okay like that. Ukuthi ama-politicians kumele akulungise, ngoba kutshengisa ukuthi nature yelizwe abantu besenza so, ngoba kuthi ukuthi bayakwazi abantu ukuthi akulanto abayenziwa. And I don't think into right, because ilizwe leli lakhiwe ngothando lange-unity, abantu behlangene, iZimbabwe